Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lester. Manipod iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan iti Lester. Ket sapay la kumata mapilimot da iti pakasaritaak amay drama iti radyo. Ulila akon adamang. Ket di makalak iti sidong ti ikit ken kasinsin ko nga adda kabaalanda iti biyag. Agkasadaran kami iti kasinsin ko. Ket dayta siguro ti rason no apay anasinged kami iti tunggal maysa. Tamalaksid iti panagbalin mi nga agkasinsin, makunak a best friend kami pay. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam a Lester, dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Insan, sigurado nga gungat ni Mami, no, mama na naparte ka. Day tanti ibagbagakin ka. Apay nga may nagbartag ka eh. Sapay dandanin sa mangpot na anti. Pangasim minsan. Sana mabalin na madoktalan ni Mami nito eh. Magkaungot na. Pangasim. Insan. Sige, siya konti makamo. Basta agtalinawid kay Giselit mo ah. Saan ka narumrumar? Oo, Insan. Oo. Alang araw dun. Mapan ka ni Giselit mo. Kabagalam ka di. Medyo ikarikos ti lubong ko, Insan. Ikarigata ko na. Alang araw dun. Mapan ka ni Giselit mo. Kat saan ka narumrumar ah. Siya konti makamo nga. Grason ka ni Mamim. Si kanti makaamo amang isimpa kadagitin sangpet ko, Lester. Wan anti, di ka agdanag. Ni Marco, adda ka din. Ada ni Giselit na anti. Nabanno ka nagpractice di basketball. Kuna na nga ginana ka nun. Ni, apay, saanan amangan? Nangilab ba na paman na si Mangpet anti? Nagsiguradon. Nanganan, taamangan ka nun umarna ka nung maturog. Gapoy ti bannog na. Kasta ka di. Wan anti, kasta ti imbaga na kanya, sakbay anapan iti silid na. Alang nga rodan, oray saan mon aringan. Datantulat tanti aglanglang amangan. Amo, narigat man dar aramidam. Tanong maduktalan akal kalubam ti kasinsin mo. Sigurado asikan ti kagura ti ikit mo. Saan mo't siguro ang maduktalan ni Auntie Belen, ti panangkalkalop ko kunin San Marco. Pagkunaam, laglagi pam, Lester. Amin abanag, maibutaktak. Saan nga agnanayon ang mailimod yung ti kalukwan nga aramidan ti kasinsin mo? Amo man, saan ko lang nga kasinsin ni Marco? Iso pa yung team bilang ko, best friend ko. Wanan, adda akong dita. Ngam ipalpalagip ko laang kan ka. Kasanon no kagura na kantukit din ti ikit mo. No maduktalan na akal kalubam gayam ti aramid ti kasinsin mo. Mabalin ka di Bea. Saan ko man ani Marco di pagsaritaan ta? Itaman laangan ang nagranatang kastapay ti ibagbagam. Ibagbagak laang mata. Ngam, in fairness, guwapo ni Marco. Dito'y lugar tayo. Ado ti ag-crush kan kwa na. Nag-cute nga min. Nakita tayo ko ni Bea itay ah. Wen, insan. Nagrana kami iti agawid akon. Itay man langan ang nakapagsarita kami ka ni Bea. Nagpinta sa talaga ni Bea niya. Amom, nabayagan na crush ko ni Bea. Anya? Dahil tatagpay sa Insan. Ngam siyempre, saan ko mabalin nga arman? Tadan relasyon nyo. Ni, awan na relasyon mo ka ni Bea. Agayom kami lang. Agpaiso? Mamati ka kanya, Marco. Awan na relasyon mi kunak manen. Agayom kami lang ka ni Bea. Kumusta kamot dito ayan daikit mo, Belen? Lester. Nasayat mo't Auntie Minang.
Nasingpot kanyak da anti, kan insan Marco. Talaga nga imbilang dak akamang ti pamilyada. Kat kapamilyada kamot talaga, kaanakan. Kabsat mi day di amam. Iso a kapamilyada ka. Anti Minang, Agananos ka, wan. Ti importante, nasaya at itrato dakan ka. una anti. Awan ti maibagak kadakwada. Aywan, naibag mo na nakapasyar kayo. At dagagarak ka ni Belen. At aya nga oras a sumangpet. Madamdamalaeng, addan ni Auntie Belen. Ti nasayat, itimplaan kayo pa iti kapiyo. Ken isaganaan kayo iti merienda. Sigurado nabannog kayo iti biyahe. Insan, sigurado adi nakmadlaw ni mami naglibas sa karumar. Anya, sa tino ay iti papanam, Insan Marco. Kadni, sumip ngutin. Tsaka naglibakan ka, insan. Nga mapanak iti balay da beya. Sa rungkara. Kinunamot nga wan relasyon nyo. Saan ka di? Awan, Insan. Makas ta nga ron. Okay lang kan ka. Normot ni Bea. Una, apay kit dinasahan nga eh. Agyaman lang insan ha. Busy da mami kan Auntie Minang agsarsarita. Iso asan amadlaw ni mami no awanak. Di kagdanag insan. Agawid akmat laadagos. No bilang ta sa pulanak ni mami. Baka mo ka nga rason ha. Basta glibas ak arumar. Tasurong karak ni Bea. Nakaidasar ka matgaya man, Lester. Apag iso, nalpas kami na nagsarita kini Manang Minang. Wan, Auntie Belen. Nakaidasara kon. Manang, mangantayon. Wan ating ko. Kan agyaman na kiti panang padagos mo kanyak dito, hoy. Ay naman ang awan anyaman na. Anya kalakit din aya. Mabisinak mo na talaga. Ay, mas tuin loto ni Lester, Ay naman ang talaga nalaing nga agluto ni Lester. Oh, Lester, anya pailat aramidom ngay anak ko. Ayabamon aji kasinsin mo tamangan tayon. Auntie Belen. Oh, anyat mapaspasamakan ka. Ayabamon ni Marco kunak. Mangan tayon. Wan, Auntie. Inakayabanan. Kasan mo ka taday ito yan? Kuna ni Marco nga pagbigla rumor. Awan pa'y lahat. Sa pulo ng Auntie Belen. Ayan nga tanti kasinsin ko. Mabisto kami na kastula. Lester. Ay, naibagtatakan. Umaykan, agay ayaban ni mamim, tamangan tayo kanon. Amom, Lester? Iti kabayagan ni Marco amang sarsarong karkan agar-aram kanyak. Mariknak nga agayatak maten kan kwa na. Bea. Kwe, lagayam akadwa ni Marco anya. Kan, nasingpat. Very caring. Nukas kasano. Iso ti agbalin a first boyfriend ko. Nga oray adda sa bali anak kariknak iti ayat ididamo. Bea, agawid ako na. Ado pa namin tinasun nga aramida kiti balay. Anya? Unay kamutan, Lester. Itaman langan ang makapagistoryata. Ang agawid ka adagusan. Ado kami tinasun nga aramida kiti balay. Inton maminsan tumanan nga gistoryata. Oh, Lester, apay analiday ka. Saan ka naliday, Auntie? Apay ko mga aglidayak nga eh. Sigurado ka, Barok. Awan ti rumbo nga pagdanagan nyo kanya, Auntie Belen. Okay aklaan. Nasaya at nga ron no kasta. Kunaklakit din no anya ti mapaspasamakan ka. Tanaliday ka. Saan ka naliday, Auntie? Awan ti rumbo nga pagdanagan nyo. Nagporma ka, Insan Marco. Kabarbarupay day tapolom. Oh, anya insan. Bagay ko kadimot lang. Wan, bagay mo. Papanamaya. Ada date ko insan. Damo a date mi kanin Bea ita. Tainaklon na kon. Agayan, ayat kayon ka ni Bea? Uwin insan. Inaklon na kon.
Lester, itay pa esap sa pulan da ka. Ngam adda ka lagayam dito'y bodega. Vina, Ni, apa yun? Anyat mapaspasamak kan ka. Apay analiday ka. awan. Awan, Vina. Imayak lang na gina na dito'y bodega. Ta medyo mading amin direct na. Anya? Ay sos, may mayat pa'y anaglangan kalaangan ngam ti kasta, Lester. Iti ka nito ang maaktuan na katibos tayo dito'y grocerya nga adda ka dito'y bodega. Sigurado nga ikatan na ka iti trabaho. Saan mat siguro? Kan medyo okay akmat tan. Nakaina na ako. Sigurado ka. Wan, Vina. No kasta nga rod, agsubli ka iti trabaho dito'y grocerya. Saan kasta nga adda ka dito'y bodega nga aglidliday. Darasem, ang mga no makita na kapay tibos tayo. Ada parekot ko, Lester. Anya day ta, Marco. Nagastos ko din ni mami a kwarta paggatang iti piyesa tilugan. Ganda iti talyer. Anya? Sa pa imbaga na ita, mapan ka manin iti talyer. Takitaam no naornosin di lugan. Marigatan ka no ngamin commute na Antibelen. Day tangarod kat. Ngam kasano ang maurnos di lugan nga kat awanan paggatang iti piyesa. Anya ngamin tinapasama kaya insan Marco. Nang ipanam iti kwarta. Nagsarak kami ngamin kanibaya. Kat ginastos kong di kwarta. Anya? Kunay kamatan. Sigurado nga gungat ng Antibelen. Sang kaibilin na paikan ka. Ngay bagam iti mekaniko nga idaras da simpaan di lugan. Masapol ang makadiskitarak iti kwarta paggatang ko iti piyesa insan. Alangan pa lang di kwarta ka. Masapol na masimpan di lugan. Ta sigurado ang makaungat ng Antibelen. Nang runa no maamuan na ti inaramid mo. Buludon pa lang di kwarta. Agyaman nak insan. Agyaman nak ha. Kunakon ka, mainaig ka ni ayat ti parikot mo. Aglibak kanto pa lang amin mat, Lester. Agyaman ka. Tanasingad ka kanyak, Vina. Tanusan. Saan nagpudnokon ka? Ay na, Lester. Kasayaatan no ibawing mulaangan iti sabali ti Riknam iti gayam mo. A girlfriend itan, ti kasinsin mo. Narigat, Vina. Sana basta may bawing tinapudno nga yan. Nangruna pa ita. Tamasan sa nakidawon kanyak na insan Marco. Asyak pa lang timangkuyog ni Bea. Tukas siya nga da pag nada. Kalata saan available ti kasinsin ko. Kat, kayat mat ni Bea ada kayo ti agkuyog. Nga isandim di kasinsin mo akayan ayat na. Awan mati parikot kan ko ana. Ngam mariknak syempre. Adala ta pa nagpasugnod na iti kasinsin ko. Tay sudakit nga ruta da relasyon na. Kat day ta tinasakit aparte takam ko. Apay, Siyak ta dada masaksakitan. Nukas diya makitkitak nagpaspasugnod. Wala masakitan ni Bea. ay, Napalalo ti pan nakapasakit ko. Numasaksakitan ti babae nga ayata. Pasensya kan, Bea, ha? Naladawa ka na kagtan dito eh. Nabayag ka din nga gururay. Medyo, ngam, okay lang. Nairwamak ko. Kan nairwamak mo tan iti panangisan sandim iti kasinsin mo, Lester. Ne, anya ti kayat mga asawan, Bea. Adun adara sa napasamak ti kastoy. Tunggal adda saritaan mi. Si katibilinan na amang kuyog kanyak. Taada kalata na patag nga si kaswan na. Anyat pa nang ipagarup na kanyak. Bea, pangasim. Di ka kumagsangit. Kasano adyak agsangit. Kat masagsakit anak, Lester. Nasakit para kanyak ti kastoy nga aramidan ni Marco. Sana siya ti prioridad na. Kasla saan na kakaayan-ayat. Pasensyam ko man ti kasinsin ko, ha? Kalahat lang amin nga na napatog nga inasikaso na. Kanayon latan akasta, Lester. Kat si kamat,
Umay ayon kalatan iti ibagakan ka ti kasinsin mo. Kanayon nga isandim no dinak makuyog. Apay akastang ka. Imbes a magbagaam ko maarumbang atong palan na. No anya ti saritaan mi. Angam saan mat. Kaputa pa karagsakak ti kastoy nga aramidak, Bea. Pakaragsakak launay, no kakuyog ka. Amom ka din no apay. Gaputay ayatan ka, Bea. Idi pa'y laan. Ay ayatan ka unay-unay. Impagarup ko numabang aran akon. Gapo iti panagpudnok kini Bea, Mr. Lonely. Ngem nagbiddutak, taad-adakit din ang nagbalin ang nakiro ti amin. Nakiwin naswas ni Bea iti kasinsin ko, ket immadayo iti lugar mi, iso adimin nakitkita apulos. Siyak ti babalawan ti kasinsin ko iti napasama kadakwada, banag nga inaklon kulatan, ket jakon nagtagtagari. Adu natawan ti napalabas, ngem jakla tamalipatan daytoy apadas ko. Tuy pagayam mo, Lester. Pagayam a Lester, umuna iti amin, agyaman kami iti panangibinglay mo iti padas mo. Nagbalin ka a para takop iti anyaman abiddot ti kasinsin mo. Ngem saan kamet a mababalaw, tamalaksid a kasinsin ken imbilang mo na best friend mo ni Marco, mamatiak akayat mo laeng ti makasubad iti utang mo na imbag anakam kadakwada nga agina. Isu na laeng tababalawan ka iti parte nga isandimlatan ti kasinsin mo iti pagkurangan na iti kaayan-ayat na. Dayjay ti san arumbang pagayam ko. Ket maawata met siguron ti kayat ko asawan. Daytoy ti laglagi pam. Itinagan ni ayat, saan arumbang nga isandim ti asinuman. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Lester, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.